Machaykuna, turikuna, hawkallachu karankichik kay semana. Constitucional willakuykunataya kunan punchaw kuskamanta hatipaykusun. Kaymi ñawpariq willakuykuna. Iskay chunka pichkayuq mañakuykunatan botanallapaqña sajirunku chunka kaq audiencia pública nisqapi. Harimasintin utaq warmimasintin kasarakunapaq ama usuchisqa kanantam Tribunal Constitucional hatipanja. Emergencia punchawkunapim Tribunal Constitucional Digital expedientekunata utqachimuchkan. Emergencia kasqanraykum Tribunal Constitucional karrukunataqa mana rantipanqachu. Chaynatam nirun Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma. Chunkakaq audiencia pública nisqatam magistradokuna hispirachinkuña. Chaypim sakirqunku iskay chunka pichqayuq constitucional mañakuykunata botanallapaqña. Riqsipaykusun. Tribunal Constitucional Pleno Huñunakuypi chunka yupayniyuq audienciata internet nentakama hispirachin. Abogadokuna parimarisqanta uyariykuspankum iskay chunka pichqayuq constitucional mañakuykunata botanallapaqña sajirunku. Bueno, vamos a dar inicio a esta audiencia. Tribunal Constitucional Paumalliqnin Marianela Ledesma audienciata hallarirachin iskun uras kimsa chunka minutos niyuqa chikyay pachata. Iskay waranja kimsa pacha kimsa chunka kimsantin yupaychasqa habeas corpus mañakuq abogadokuna parimarininta uyariykuspa. Habeas corpus yanapakuytam mañakuchkan Rosana Ra Gómez, Chosica Fiscalía Provincialpa Contrampi, Lima llaqtapa Colegiado B de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel, hinallataq Corte Suprema Justicia Wasipa, Sala Penal Transitoria Wasin Ucupa Contrampi. Kunan pachapaqmi audiencia taruaramunku Zoom niskantakama, hinaspa internet ninta llaqtaman hawarachinku. Iskay chunka tawayuq habeas corpus mañakuykuna, hinallataq huk amparo mañakuymi, botanallapaqña hiparun. Mañakuykunatam chayarachimunku Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cañete, Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Piura, Puno, hinallataq Tacna llaqtakunamanta. Haripura utaq warmipura kasarakunanpaq mañakuytam Tribunal Constitucional hatipanja. Kay mañakuymanta tantiamunankupaqmi magistradokuna internet nentakama huñunakamunqaku. Hawaykus. Kimsa punchawniyuq noviembre killam, Tribunal Constitucional Pleno ukupi rimarimunqa amparo mañakuymanta. Oscar Ugarteche Galarza mañakuchkan, Registro Nacional de Identificación y Estado, Reniec Wasipa Contrampi, Harimasintin huñunakunanpaq. Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, hinallata José Luis Ardón de Taboada, magistrado kunapa botonwanmi tantiara murjaku, rimanaku y llaqtapa ama hawasqallan kanampaq. Llaqtapa hawasqan kanampaq ñataqmi botarurjaku, Marianela Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado kuna. Kay mañakuymantam riqsichimunqa, Carlos Ramos Núñez, magistrado. Huk willakuykunapi ñataqmi huñunasqa magistradokuna tantiaramunku audiencia punchawkuna hatiqlla kananpaq. Iskay chunka hukniyuq hinallataq iskay chunka pusaqniyuq octubre punchawkuna. Hinaspapas tawa punchawniyuq noviembre killatawan. Kay punchawkunam uyarinhaku imaymana mañakuykunamanta rimaymunaq abogadokunapata. Llaqtapa derechun amachayqa manapunin sayanmanchu. Chayraykum Tribunal Constitucional expediente nisqakunata computadoraman churachichkan, chaynapi internetman laqanankupaq, hinaspa llaqta mañakusqanta utqachinankupaq. Hawaykus. COVID chunka iskunniyuq kasqanrayku emergencia punchawkunapim Tribunal Constitucional hinalla llamkachkan llaqtapa derechunkuna amachasqa kananpaq. Chayraykum llamkapakuqkuna digital expedientekunata kallpanchamuchkanku. Kay llamkaykunapim digital yachayniyuq llamkapakuqkuna huñunakuchkanku. Internet llanta Tribunal Constitucionalman expedientekunata yaykuchinankupaq. Chaynapi comisionkuna ukupi jurisdiccional asesorkuna utqachispa magistradokunakama chayachinankupaq.
Lima, hinallataq San Isidro llaqtakunapim, kikin Tribunal Constitucional wasipi llamkachkanku. Llamkapakuqkunam allin rakinasqa. Mascarillasqakama digital expediente kunata hispichichkanku. Chaymanta pacham, internet nentakama chayachichkanku magistradokunaman, wakin llamkapakuqkunamanwan. Perú suyum emergencia pikachkan. Chayna kaptinmi Tribunal Constitucional pipas Juljita mana llankachachkankuchu, pisi-pisillata llamkachachkanku. Chayraykum kunampacha musuq karrukunataqa mana rantinqakuchu. Chaynatam riqsirachimun Tribunal Constitucional umalliqnin Marianela Ledesma. Hawaykusu. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez riqsirachimun Tribunal wasipaq karrukunata rantinapaq licitación nisqamanja manaraqmi hayachinqakuchu. Presupuesto ley kamachimusqanman hinaqa, sapa chunka watam Tribunal Constitucional karrunkunata musuqyachinan chunka karrukunata rantipaspa. Pachak iskunniyuq waranja soles kuljim kachkan sapa karruta rantinapaq. Lliw rantipakunankupaqñataqmi presupuesto chaninchasqa kachkan suqta pachak pichqa chunka tawayuq waranja soles kuljipi. Ledesma rimarimusqanman hinaqa, llamkayninmi kallpanchakuchkan Juljita matipanapaq, Perú suyu emergenciapi kasqanrayku. Chayraykum Tribunal Constitucional internet nentakama llamkamuchkan. Karrukunapi puriypas manañam hayna hinachu. Chaymi kunan pachaqa licitación nisqaman manara hayachimunqakuchu. Chay hinallataqmi niramun, mana rantipachiyqa Tribunal Constitucional bi presupuesto llamkachiytam sasacharunman. Ichaqa hawasqanman hinaqa, Perú suyupi kay sasa pachakunapiqa allinta yuyaymanaspañam Juljitaqa llamkachina. Chaymi karrukunataqa mana rantinqakuraqchu. Tribunal Constitucional wasimanta pacham anchata riqsirikamuykiku Constitucional willakuykuna hawaykamusqaykichikmanta. Amayajunqaychikchu. Facebook, Twitter, YouTube nisqakunapipas hatiykamuwayku. Ñañaykuna turiykuna. Tupanakamaña.